Assalamu alaikum, još jednom. Ja sam Zehra Adilović, ovo je moj YouTube kanal. Prije sam redovnije snimala videa, prije sam snimala prve na bosanskom, pa onda tek na turskom, ali ovaj put sam imala potrebu da na turskom snimim, kao što vidite meni uplakanog. Prije nego što napravim uvod, ja ću samo nastaviti što sam već ispričala na turskom, da je na lijep način na bosanskom ispričam, kad su mi već i osjećaju tu na nivou. Imala sam puno uvodnih rečenica, ali eto, tu sam. Tema moja je žena i pokrivanje današnja. Zašto sam to izabrala? Zato što moje drage prijateljce neki dan kad sam sastajala pričali su o ekipu žena koji su na YouTube-u se otkriju i komunikacija oko njih, komentari i tako dalje. Ja imam možda na neki jedinstveni način svoju priču u vezi mahrame koji sam, hajmo reći, izgradila svoj život na to. Na mahram sam izgradila svoj život i zbog mahrama sam promijenila svoj život. Na tome sam zahvalna Allahu da sam u ovom trenutku gdje se nalazim, da se zbog mahrama se to desilo. Zašto? Zato što 99. sam ja završila srednju školu u Turskoj u Jedranama, završila sam medresu i to jedva sam završila sa doktorskim raportima i tako dalje, zato što mi je već bila 2-3 godina zabranjeno mahramom da idem u školu i da studiram i da bilo koji socijalni aktivnost radim, javnu prostor koristim, čak smo imali raznih problema u tim godinama u Turskoj da maltene ne možete ići ni doktor pokrivene. Iz takvih dana, vrlo teških, vrlo stresnih za jednog srednjoškolca, znači ja sam suočila sa tim problemima kad sam bila u srednjoj školi druga godina i do kraja srednje škole sam bavila sa tim, maltretiranje učitelja, maltretiranje direktora, kazne razne vrstne, zabrana i tako dalje. I ta kazna, ta atmosfera činila od osoba mene trenutno kakva je sam. Da te situacija nije bilo, ne vjerujem da ja bi bila upola čovjek kao što sam sad. Ne bi imala strane jezike, ne bi imala kulturološke ove novine koje imam u svom životu, ne bi imala vizijske širine da mogu iz različitih uglava gledam stvari. Vjerujem da bi živjela, ostarila i preselila u drugi svijet, otprilike u tom gradu. Ne bi poznavala puno ljudi, ne bi poznavala puno prostora i znanje i oko jezika i ostalih stvari. Zbog toga sam zahvalna Allahu što mi je dao takve prilike, bez obzira što je bila kroz teškoće, kroz strese. Iz tih dana se sjećam 2 slike koje su meni ostale u glavu urezano maltene. Kad sam ja u tim trenucima u srednjoj školi pred kraju, kad sam svu nadu i za edukaciju, i za napredak, i za duhovno-fizički rast izgubila, u tom trenutku sam imala jednu prijateljicu koja je meni veoma draga bila, veoma sposobna je bila, budućnost, mogućnosti razne su bile pred njom, ali ona nije mogla nastaviti studije zbog mahrame i porodica joj i okolina napravila veliki pritisak na njoj. Kad sam do ovog tačka došla, razmišljala o njoj i sjetila sam se jučerašnje jedna YouTube komunikacija koja je isto jedna bosanka koja živi u Turskoj pričala sa svojom sestrom gdje je rekla ove norme društvene ko diktira, ko odlučuje, ko odlučuje šta nas čini sretnim, ko odlučuje koliko šta treba da radi. Uglavnom drugi. Uglavnom ne žene, uglavnom ne muslimanke. Rijetkost kad mi odlučujemo za sebe društvene norme. Uvijek je odlučena sa strane. A kroz iskustvo koje sam ja do sada imala
I to je, hajmo reći, međunarodno iskustvo. I dalje, te društvene norme nisu sigurni put da budete sretni. Čak i u velikim slučajevima, za mnoge te društvene norme su samo razlog da ne budete nesretni čitav život ako odlučite da ih pratite. To da je morate imati porodicu takvu, da imate kuću takvu, morate imati posao tako plaćeno, tako poštovano i tako dalje. Ali to nisu pravi vrijednosti, to nisu istinite mjere, definitivno. Kada ja razmišljam u takvoj situaciji gdje je ona pokleknula pod pritiscima, više nije imala izbora, da budemo jasni, ona je bila devojka iz srednje škola. Malta nije bila dijete. I morala da se otkrije. Kad sam ja nju vidjela pred školom, koji pokušava skidati sa sebe mahrum, bila mi je definitivno preteško. Nisam ja ni brisala nju, nisam ni trunkice udaljavala. Nasprot tome sam pokušavala da nju zagrlim, da je podržim. Znajući kroz kakve teškoće se prolazi. Evo, razlozi suze otprilike su ove trenutke. Kažem, kad sam spremila koncept o čemu ću pričati, nije mi bilo ovoliko duboko da će me udariti, ali osjećam se da trebam ove stvari kazati. Prvo radi neke duše kojima tišti ove poente. Neke duše koje su izvana izgledali sasvim drugačije, ali iznutra ostali isti. Za njih izgovaram ovo. Zato što je kao i puno drugih tema o ženinom mahramu, osim žene same, svako priča. I svako misli da ima pravo da kaže što god misli da kaže. Druga je situacija koja je bilo vrlo slično, koja je sa fakultetom je prijateljica bila, koja je godin dana skoro pokušala svoje roditelje da je ubijedi, da ne treba da se otkrije, da može da nastavi tako. Čak je odlučila, a možda ovaj detalj, nisam rekla na tursko, može se prepoznati u tom svemu, vjerujem da i prepoznaje u svakoj priči, koje god se priča vrlo slično. Ona je čak otišla psihologu i ubijedila psihologa da je ona bolesna, da mora vrati kući, da ne može više studirati, samo eto ne bi se morala otkriti. Ona je bila odustala i od karijere u tom trenutku, ali od roditelja odgovor bilo ne. I otac je rekao da će nju ostaviti zauvijek, obaštiniti, jel? I da će više neću nositi njegovo prezime. Samo da ja kažem, ovo nisu bile prazne priče. Je to bilo čovjek koji bi radio to. I u jednom trenutku ona se samo otkrila. Ja sam čula da je to se desilo i samo sam srela nju u gradu. Ona je, kad je mene prepoznala, nije mogla ni da progovori, ni da pozdravi, samo je nastavila dalje, vjerovatno je to bilo preteško. Ja sam iz ove priče izašla kao neko ko je otišao u Bosnu, ko je neko studirao, kad nisu mogla studiraju. I onda u jednom trenutku sam srela jedan od njih, kojeg nisam toliko ni blizu poznavala. Ona je meni govorila, vrlo interesantno, da li je zabrana trajala tu
ova gospođica već bila se otkrila, studirala, završila, pa je postala učiteljica i tako dalje. I ona mene jednom trenutku kad se srela pitala, zašto ne želiš se vratiti? Pa mogla bi i svašta nešto ovdje raditi. Rekao, ja nisam planirala da se otkrijem. Pa onda ne mogu ništa raditi dalje. I onda se ona samo šutila i nastavila dalje. Tako da, oko mahreme sam imala puno dubokih povezanih tema što se toga tiče. I meni nije bila komfortno mahremnost. I onda kad sam došla u Bosni, u jednom okupljanju, vrlo interesantno mi se stvar desilo. Jedna sestra koja je isto sličnog profila mene je organizovala jedno druženje gdje je bila svi studenti iz tog fakulteta, i Turaka i Bosanaca su bili, i djecu su počeli da se igraju na sredinu i ona je vodila taj program mikrofonom u ruke i pričala, bodrila djecu da se igraju, da druže i da budu sretni uglavnom. I ova moja linija, hajmo reći, koji su došli tu da studiraju rad i mahreme, pošto nisu mogli u Turskoj, kao što sam ja, su stajali sa strane, tu omladinu koji su dosta mlađi od njih, su gledali vrlo interesantnom začuđenjem, jesmo li mi za ovo došli? Jesmo mi došli da ovo vidimo, da sa ovim se suočimo i tako dalje. Čak je jedan pametnjaković se uhvatio na scenu, popeo i da spusti moju prijateljicu. Ja se sjećam, ne znam koliko je bila ona i kako se zove, svjesna ta reakcija, ali pokušavala sam nju štititi na neki način, da njoj ništa niko ružno ne kaže, zato što je gospodin koji je izašao na scenu ničim izazvan je bio i spreman fizički obračunati sa njom, što je ona na scenu, što je ona drži mikrofon i tako dalje. I poslije tog situacija oni su nastavili da se zabavljaju. Ona naravno, ne možemo se mi toliko jako boriti protiv gluposti. Ona sišla sa scena i bilo dosta omladinaca, na sredinu su se igrali, družili i tako dalje. I onda ja sam prišla u ekipu, družila sam sa njima, upoznavala koga ne znam. I baš u tom sastanku sam upoznala devojku koju će za godinu dana, možda nekad, da se pokrije. I to mi je bila jasan znak da je sjediti sa strane, komentarisati glupostima dešavanje, je ništa ne donese. Osim da mi duhovno sam sebi trujemo. A če sjedimo sa strane, komentarišemo šta se dešava, trujemo se sebe. Ako nismo sjedli sa strane, preuzeli neki odgovornost, neku akciju napravili, prilazili, reagovali, kazali, u svakom slučaju nešto će se mijenjati. Ali ako sjedite sa strane i turate glupostima, samo sebi štete činite. Ovo nemojte zaboraviti. To je meni bilo dokaz. I na kraju je ta devojka koja je igrala, plesala u tom slučaju, družila se sa drugima, je postala primjerna muslimanka iz višeg uglova. Čuvanje porodice, čuvanje sebe, znanje, ovo svjetsko, ono svjetsko i tako dalje. Jedan od primjernih žena je bila. I vrlo, vrlo, vrlo vrijedno njen korak ka hijabu meni bilo. Zato što je to bilo u našem vremenu druženje. Što je meni bilo preveliko. Zato kad su ovi devojke kad su dolazili, kad su meni pričali kako su neki ljude, neki influenceri na YouTube počeli da se otkriju, čak je jedan moj prijatelj poslao tekst da je to zapravo inicirano od strane nekoga, onda sam ja rekla, Zahra, moraš o ovome pričati. Makar ja sam
osjećala prozvanom. Ako neću ja pričati o mahrami, ko bi pričao umjesto mene? Zato što vrlo često u društvenim tokovima o kojima se nalazi muslimanka priča svi osim te muslimanke. Ja znam da je jedna moja, kako se zove, draga youtuberka, koja je, eto, oko 10 godina, kako znam da YouTube postoji, pratila. Ona se isto otkrila. Mada je ona, kako se zove, nikad nije imala neki proislamski poziv. Na početku možda jest. Ali ja vam kažem, kao društveni tokovi, Allahu sunnetullah sasvim drugi način funkcioniše. Ako mi nismo svjesni svoje stanje, ako ne pratimo svoje korake, truhnemo. Na bilo koji način. Znači, truhnemo gledajući kako drugima dobro nama nije. Truhnemo gledajući kako smo mi bolji muslimani što imamo nešto od ostalih. U ovom slučaju mi smo pokriveni, oni nisu. Ako ne pratimo da prije svega kome god da se to dešava, da je naša sestra u pitanju, onda mi smo tu borbu već izgubili. Nemamo razloga. Meni bi bilo puno lakše ovdje redati ajete, hadise, tako dalje, ali koncept tako ne funkcioniše. Ja sam tad imala neki odbrambeni stav. I mislila sam da mogu da izaberem ko je bolji musliman, ko nije, zato što sam ja odlučila da sačuvam svoj hijab. Vidite, život apsolutno ne funkcioniše kao onako što u našim malim glavama se dešava. Zato sam ja, kad sam vidjela ovu influencerku, ušla sam na njen YouTube i rekla sam da bude hrabra na onom što je izabrala. Zato što je i hijab je izbor. I biti sretan je izbor. Biti jak i kvalitetan je izbor. I izbor takav da je ustrajno štitite, nastavljate. Tako da morala sam o ovome govoriti. Nisam mislila da će me ovoliko udarati. Ovoliko će mi srca boljeti. Ali ako sam otvorila kanal, imam neke odgovornosti da neke stvari kažem. Drugi stvar, za biciklo što sam obećala, nisam još stigla da napravim aparaturu, pa ću snimiti jedan putovanje i dalje putujem Hadžić Ilđa. Kako napravimo poruku nastavlja, kako ćemo u javnom prostoru govoriti, o tome ćemo još malo pričati. A na Instagramu još uvijek čitamo dječje knjige na turskom, pa ćemo taj projekat da se nadamo da nešto veći bude. Nadam se da nisam vas rastužila. Ali ja od svega što teško se doživljavam, naučim jednu jako dobru lekciju. I nadam se da vi možete uzeti bilo koju pouku od moje priče. Ovo je bila samo Zehrina priča i Zehrin zaključice. Lijep vam je dan. Nadam se da ste sretni.